Icera-inĩ rĩa President William Ruto kaunti-inĩ ya Murang'a muthenya wa Kiumia niguo augire ati gicigo kia ũmbunge gĩa Kangema nĩ kumwe gwa kuria gũgwakwo nyũmba cia thogora wa thĩ tabarĩra-inĩ ĩrĩa irakinyanĩrio nĩ thirikari nene. Huyu Kang'ata wa barua kabla hajaniandikia barua kwanza aende apange mahali tutapata mahali ya kujenga nyumba pale Kangema. Tunataka apakenol hiyo ardhi haitoshi. Tunataka kabati. Tunataka pale Gatonyo. Tunataka Kangema. Tunataka Keriaini. Hiyo towns yote kubwa tunataka tuhakikishe ya kwamba tunajenga manyumba at least 2,000 in every locality. Kurumirira uhoro uyu mũmbunge wa Kangema ni atafanĩtie mũcemanio na atongoria a ikiro itiganĩte niguo mamenye kuria nyũmba ici cingĩakwo. President guo araugire ni akora launch program iyo guku angienda guka rucio twina mugunda wina development plan ira indicate no housing mugunda utari na issue tari na ngucanio na mundu ni mugunda wa around ni mugunda wa 1.6 acres. Ithu ta andu aria marugamĩrĩire thirikari ya kaunti ya Murang'a nitukunyitanira nao hari uhoro wa mugunda na uhoro wa mutaratara uyu tondu mutaratara guko giteithia andu aitu guku gitu Kangema. Atongoria aya maugite nyumba ici ciakwo ni iguteithia aikari a Kangema kugia na kundu gwa guikara na uguo kwaga gwaka migunda-ini iria ibatie gukorwo ikirimwo. Kwa mundu wa guku komboraga nyumba ciringi 5,000 mundu ucio ndarabatara gukombora arabatara kuingira thiini wa program ino ya affordable housing akirwo nyumba igire nyumba iria aigire nyumba ya ngirisho ithene arihaga miaka 20 igirika nyumba igakorwo yake. Ona to acio anake itu aria marenda gwaka na kuria kwao micini turenda anake acio riu matige kwambia gwaka taru guku matura ma mukarara kia ngonyi guku to migunda ni thirire. Twina andu aingi muno makomborete nyumba guku na nyumba icio ria cikwambiriria nginya anake aitu ni mekuona wira kuo tondu gutiri andu makurutwo na kuja moke mambiririe kurutaga wira ucio. Munini wa komishina wa Kangema Esther Mwamule orete atongoria manyitanire wona tabarĩra iyo yambĩrĩria guku akiuria muingi ugitire migunda ya thirikari ndikegwatirwo ni andu kiumbe. To support our MP, our MCA ndio tufikishe ile lengo yetu ya kuhakikisha tumecoordinate na kazi imefanyika na ikakamilika kwa vizuri. Pili, ningependa kurai wananchi ama kuwahimiza kwamba kama kuna mtu yoyote ambaye labda ako mahali hapa na ni shamba ya serikali, tutaweza kukaa pamoja tuangalie ile process ambayo walifuata kupata hii shamba. Ngiribotera Inooro TV ritwa rĩakwa ni Wangui wa Mwangi.